Internet radio station. Maroka Radio. Internet radio station. Maroka Radio. Watch. Alle da machine khona khawsi mo lona. Ka mo la Facebook ba bogedi ba rena khona khawsi mo lona. Wala da mishawo ke da right reverend Malefo go tswana mo office ya Professor Remy. Ka re se bishe gore rena le radio Maroka Radio ene gore e thusa batho kudu mo online jale ka ile sebaka se batho ba ile gore re a ntse bitsa gore ke testing e thusa batho ba kgone go fa maikutlo a bona go la gausi mo bana gona jale ke mo le ka tlo go senya sebaka se ga ke so ke la moele ja ka ke tlhalositse batheletši gore radio e re llago ka yona ke Maroka FM ye leng gore e gaša go tlologa go tšwa gona ka mo ga Professor Mremi ga Matlala Ramoshibo house number 24 gausi le letamo ke mo re gaša gore le gona bjale
ka lebaka la gore ya se bitsang gore ke testing go na le lenaneo šileng la setšo le e leng gore re ba le bomagolo ba e leng gore ba tlhalosa gore bona ba šala ba fitlha mo ga ngaka Mremi ba fitlhile jwang jale bomagolo ba o gopola gore professor Mremi ke ngaka setšo ye e leng gore o thuša batho ba bantšhi ke leletse ka mo tabeng ya sedimo ke bolela ka batho ba e leng gore ba tlile ka go fapana mo ba tlile ka malwetse a go fapana sedimo se ba swere ka go fapana ke a tseba mo gae mo ele a tseba gore badimo ga ba tshware batho ka tsela tša go fapana jale tšatši na le gono sešupanako sa ka se ntumelela ke 2:30 mo e leng gore ke na le moyeng ka mo o e leng gore ke magolo wa tlo tlhalosang gore yena ga šala fitlha mo ga professor Mremi o fitlhile jang jale gona ka mo letlakeng la Facebook le a dumelelwa go ntšha maikutlo a lena ka mokgwa taba ya di-comment goba go laeka goba go followa ka mokgwa le ka kgonago ka gona maele a lena ke ona tlo kgonang go dia rena gore re kgone go gola re fitlhe kgole jale ka ntle le go senya sebaka wa letamišago mo ke referente le gopole gore nna ke mmina phuti ke tswa kua tubatsa gara morongwana ga metsi mathata bokone maropolantse rena re bana ba go tswala ka matlhalerwa bana ba go tswala diphuti nageng nna ge ke itheta nna ke selomisa monare ke motho wa mokopana badingwana wa dutse mo diweteng matšatši la selema tša ditseba ga moriti jale ka mokgwa o ke tlo amogela magolo mo wa tlo tlhalosang gore ke ena mang o tswale kae gabotse ga šala e tlamoga Mremi mo o fitlhile jang thobela magolo ke a go amogela o ka tlhalosetša batheeletši ba rena le babogedi ka kua Facebook gore wena o magolo mang thobela Thokozane Motse FM ke magolo matome from Bochum ya bekere na o fitlha mo ke kokole ke lwala mo reng le bušwe ke robetša ke na boroko ba lebja ka ditoro tše reng tše dingwe di nkoša bothoko gore o ka re dirolo dilo tše di direyang ka ona nako e goreng ke di bona le bušwe ke robetše so ka re ke dutše ke theeleditše radio ka khumana gore Mr. Mremi wa bolela mo Thobela FM re ena ka kgona go thuša batho ba ba tshwanang le rena ka bo ngaka bjo yo re no tshwanela gore a re thuše ka bjona ke kgona ka kopana le ena ka difounu ke boledišana le ena ka difounu re le nako o mongwe wa batho ba yo reng ba lwala fore ba ka thwasa sona sedimo sa malopo jalo ka feleletša ebile ke kgona go ka tšea maikarabelo a mabotsa gore ke fitlhe moabeng gona gore ke kgone go khumana yona pholo yo reng yena o kgona go fodiša ditšhaba le batho ba bantši ba yoreng re thaile re kopane ka moka re le ka fasago mathata ya goreng re atetše gona moa Mremi ya batheeletši le babogedi ba rena kgona gausi molelong gona le mokoele matome o e le go tlhalositše gabotse gore badimo ba motšere a le kua Bochum go tloga Bochum a kwa ngaka Mremi a bolela mo sealemoyeng ya ba motho e leng gore ge ngaka Mremi a tlhalosa ka batho ba serego ke badimo a bona yena go moswanetše goba tše a beng a bolela ka tšona di be e o kare ga yena o gopela gore mogala bo go tlhalositše gabotse gore ngaka goba bongaka yena bo moswentše ka lebaka la gore ditoro tše a beng a di bona di be e le toro tše e leng gore ke tša motho e leng gore o tshwenya ke sedimo jale nko tlhalose mo ngaka ke ramagolo matome tshwaro ya mo ga professor Mremi go šala fihla mo go hlalosa ka mokgwa ba go serego ka gona ba go amogetšego ka gona go e lebeletše goba o ka hlalosetša batheeletši le babogedi ba rena kua gae gore ba kgone go tseba gore gabotse wena o sweriwang go fihla mo goba o amogetšwang thobela alright ke tile yore ke na motho yo reng ke itshokoletše kae ke tlile ke sokotše from there ka khumana yore dilo ka fela di yona a mo le dijo tše yoreng ke tlile ke sena tšhelete a kgona go reka dijo khumana yore ke batho ba yoreng ba kgona go ntsholela goba ba kgona go tseba ka motho gore motho o phela bjang from there ke kgone go fetša tekano e ka fitha kgwedi ka moka ke dutše ke ija dijo tše yoreng di tšwa mo bona o feta mo ke feleletše ebile ke kgona go feleletša ke tsena mo yo lebeng le gore re kgona go tseba re o le ngaka o tshwantše o fete mo lona gobane o tseba re dilo tša badimo di diriwa ka tsela gore ngwana o ka se di tsebe ka moka tono di tseba o ba o bona tše wana o ka dikwešišane ka yona nakwane wene ya batheeletše kgole le kgausi sesupanako sa ka se ntumelela gore re ye go nwa metsi ge re boa mo
go sa ne taba tše kgolo tše magolo matome a tlo go re tlhalosetša tšona Thobela. Mogatšaka tsoga o robetše mo ga o kwele mello ya maribiši e lang ka montle ka mo. Mogatšaka wa tsaka mogone gore mmele a ka o hlakahlakane ka gona a ka robala. Wa tseba ke hloke kwa ba re batho ba loya e kwa le mello ya dikatse ha e kgona wa bona go sa ge go isa re swantse re tsogele ga ngaka Moremi gape le segateledi se e le gore se be se ntshwere ke be ke palale ke go šikinyega ge ke go tsoša ke kwa sona seo. Mogatšaka go sasa ge go isa motse wo e sa le re o swara kgale re swanetše re ga ngaka Moremi o opile kgomo le naka fao. motswala Toborose o mpoditše gore e sa le ngaka Moremi a e tla go ba swarela motse awa ba hwetša boroko ga go salla selo. O ra gore ge re ile go yena re ile go hlahloba tšhelete ya gona ga e tlo ba godimo. Awa ke kwele ba re e tloga e le fase kudu ebile ka nako ye nngwe o kgona go mo fa deposit ke mo ka yenngwe wa e ntšha mafelelo a kgwedi ya mangwe ganyane. Mogatšaka Yo re a go hwetša boroko ga Moremi. Mogatšaka wa tseba keng a re se ke ra senya nako o se ke wa rasa ba tlabe ba re kwa gore go sa re ya kae o tiišitše fao. E ka ba o hloka boroko ka gae o a hlobaela ngaka Moremi o gona go go thuša ka go thekga motse le go swara lapa ka gae. Yena o humanega House 23 ka Matlala Ramošebo Marble Hall 0450 gomme ba gona mo nomorong tše di latelago le mo go WhatsApp ya 060 959 0303 le mo go 072 133 6761. Dr. Moremi tlotša baroka. On the air, everywhere. This is Baroka Online Radio. On the air, everywhere. This is #1 internet radio station. Baroka Radio.